Barkam ne kılıp atasın? Kıtaydan ap kelgen 10 gramlık rümkama kızıldan koyup vurup atam. Abduldağ'ın Nurat. Mınday da. Men uşul bir nersege taң kaldım. Uşindim konsertke gelse bolat ekan go Allah tuğandar ha. Ötkende Rahman aka köz konsert koyduk aynan ay minerde batpa yekekiden kımçılıp şu narcıl, mericil, meni mestam, seni mestam uzuçu orste. Minenti konsert görse bolat ekan go şaşpay bölünü ha. Ama bugün silerdi genelirek konsert koysunda görsünde bunu mestalarga böyle satmay koyduk mınaka. Can başlap jatıp alıp garsan arabana silah jatım dep koyup şerde. Negisi bizde Kırgızdımday şu narjabızdan kalıptanıp kalgan uşunday jogorulay berебиз go, jogorulay ele berебиз go. Jaşaganda da uşunda baykayslar, muna tüzlerde büt başka tuğanlar jaşayt. Büt toğda biz şu öydele bele gete bergen uşul, öydele bele gete bergen. Şu jalan çekege, o öyde jaka çekege uşunda könüp kalbız. Konsertke gelgende de uşunda eken. Oruslar konsertke gelse astınqı mestalardı izleydi eken. Güldördü götürüp gelip alıp astınqı mestalarda jakыныraak oturaldı, aldına oturaldı. Oruslar aldınqı mestani izleydi eken. Ha bizde Kırgızlar konsertke gelsek güldün orduna berkini salып alat. 4 piraşki menen bir şaraktı paketke salып alıp sekin. Usta gördü görgeni gelgende geletem da, usta görgeni gelgende gelip Kırgız kayak izleydi, Kırgız atayın arka jak izleydi. O çekege otural, çek o şaktan görünmeydi şu. Buna geçe Bişkek'te Filip Kirkorov'un konserinden bayakadım şu nerseni. Konsert görünüm madaniyeti Orus'ta biraz başkaça eken. En kızığı Kirkorov'da bizdikiler başkaça tosup aldı Kırgızlar. Oho! Prezidenti tosup alganday tosup alıştı. Gayeni saprojenesi menen жүрдü Kirkorov Bişkek'te. Gayeni aldına saprojenesi alıp biyak ötüp ketedi, biyak ötüp ketedi. Gözün tostoydu mağa okşap bir jerde tınbagan nemeken. Bişkek'te 10 gıdırdı okşaydı mine böyle. Oşondan Bişkek köşe boşabay oturdu oşar geçsenen çıkadı köşe. Köşenin var propka. Bişkek'te görgöz жүрdü, kayerин görgözdü bilbeyim. Akmandıktardı görüp kalbasa eken de içimen telep koyup oturam oşada. Bazar korbanlıktardı görüp kalıp jürek düşüp kalbasa eken de. Kirkorov'du başkaça tosup aldı. Kirkorov geçe Bişkek'e gelgenden keyin bizdin gaysisalarga jatmay koyuptur. 1600-1800 dolar buna jannattaglar eme gaysinsabız barga $1800 lüksı bir adamga. Kirkorov o жерге жатпай koyuptur. Жатпайм деп turman bunday жерге. Kirkorov bizdin gaysinsalarga жатпай koygan bizdikiler alıp rezidensiyaga jatkırıp Kirkorov'dan ha. Russiyanın ırçılары жатат bizdi rezidensiyada çalkalap. Biz Russiyaga barganda rezidensiyaga jatmak dursun, rezidensiyanın janında süretke çöйүнсөң alып келип 3 күнгө камап коет Oruslar bizde. Özgöçe tosuştu. Spor sarayının mangdayında Arzu degen restoran var. Bilesizler mi? Arzu restorandan $50-60 salatlardı jasap, betin plyonka menen jap alıp, göçönün bir көзүнөн arka yüzüne alıp gelip Kirkorov'un aldına koyup ketти. Muna koşamatçıl karap koy. Mehman dostluğu uşunçalık açıp ketken mi Kırgız bilbeyim. $50-60 salatlardı alıp gelip koyup atat Kirkorov'un aldına. Ha biz Russiyaga barganda $50-60 salat yemek dursun ha? Russiyaga barganlar jakşı bileti. 50-60 rublga daşırakta alıp poyizde gidesin. Kaç bunun cevalayın oturup cevalayın şey dedi. Başkaça tosuştu. Kirkorov'un sahnaga koygan aparaturası mı kalonkası. Kalonkanın özünden 3 kamaz aparatura geldi. Cananın uzun fura menen 3 kamaz kalonka. Bunake 2 kamaz sveta muzika, 5 kamaz aparatura geldi buna. Kirkorov'un konsertine koyulgan aparat 5 kamaz. Rahman aka közün konsertizge gelgen eldim bärin çoğulsaң жарым kamaz. 5 kamaz aparatura. Bizdin sport sarayga ömür 3 kamaz aparatura koyulgan emesken 3 kamaz aparaturаны kalonkalarda alıp çıkıp sahnanın aldına tizdeli spor sarayı sahnası ton koyup kaldı bunu, ıldı qarap kaldı bunu. Ömürü koyulmaptı sanday bizge. Bilettin bağısı 15.000 som. Bunake. Bir adamga 15.000 som. Ortasında 3 ele söz Kırgızca söyledi Kirkorov. 3 ele söz. Ben Bişkek'ti soyam dedi. Ana. Men Bişkek'ti soyam dediler, men oturup içmen aytma.
Samolet basıp ölgönden kalganız uşu soyup öldürüp turup aydan oturdum o yerde. 3 oğuz Kırgızca söyledi. 3 oğuz Kırgızca söylegen Kirkorov'un konserti 15.000. Men 17 yıldan beri Kırgızca konsert koyum, meniki 300 son bilet. Rahman Eke'ye aytmaya, Rahman Eke. Meniki Kirkorov'un konsertin bileti 15.000, meniki 300 son desem, Rahman Eke deydi. Uka senem Özbekistan varıp konsert koysan deydi. Bizdin 300 som, oşalardan 15.000 sumu olat deydi, ana. Men biletim 15.000 som oluşu, men oşa koyup alıp konsert koyuşum bile eken. Daryaların üyesi de ilan izeydi o şekladır bak. 15.000 somdan bilet satıp, 15.000 somdan bilet satıp 1 saat 10 minut konsert koyup verdi. Buna 1 saat 10 minut. Biz 150 somdan bilet satıp 3 saat konsert koyup verirse jaman görüp ketesin. Öyle oturan teşip çıksın 3 ile saat balıp kalıp ketesin. Buna ki. Oşonda gördü konserte. Oy, orusların konsert görüp madaniyatı başka çeken. Şu zalga gelip açkan güldördü götürüp gelip alıp Kirkorov vurda atsak, gül alıp çıkıp berip atsak, gül ırgıtıp atsak. Aldığa turup alıp Kirkorov vurda atsa, aldığa oruslar tizilip turup alıp Filip deydi emine. Filip. Bizdikiler minik antik konser görüp bilmem. Ha? Buna mı diyordu? Apalar oturasın orada cengiler ha? Siler dili Rahman'a kaçkanda Rahman senger jarashpaydı. Ha? Rahman jambın desenger niye jarashpaydı? Ha bizdikiler de bardı oşa konsertke. Kırgızlar dele birdi bizdikiler. Bu şehirde deydi bizdikiler. Kudu şehirde deydi. Kirkorov kaysılırdır da otat, minenir da otat, urmamayın oydu bizdikiler. Oturuş şuna bizdikiler. Sınağanı var kanda. Televizordan appak görünceler, kapkarala bir beleken, bunun arada o şehirde oturdu. Ha görse ayarlar, bizdikiler, cengiler, tabiatınız var şundaydır o ayarlar zaten. Şu bir yerge varganda söz, toylara varganda şunday sana, uşaktan eşteki tapayaksa stolun metin aral, borsağı giyip getir, bayağı sana top koydur, amen. Toylarga tamada olup barganda bayqap kalas da, şu toydun iyesi menen kutukta bizden ırçı kızlar geldi. Uşul toydun iyesin kutukta palança va ırdayt desen bizdikiler, uşul kız mınday ırdayt, bunu ırı jakşı, bunu ırı jaman da aytbayt. Bayağı ırçı kız çıkar menen bizdikiler. İyi uşul murda palança menen jürçken keyin iki balas menen bunu otuyup altıra mana kettin arja. Bir jaka kudaga varsaňar da uşunday kesiňer o ayallar ha. Bunday reviziyaga barıp kelet kesiňer da sizler razvedkaga. Jakында bir жерге toyga barıp keldim. Üýdekiler aýyp kalyp eki jeňem salpar barmynalar kudaga alyp barıp kel dedi. Kudanın üýüne birinci jolu girip baratabız. Birinci jolu. Çoň jeňem aldyga çyk bolgan sebetli götürüp alyp birinci jolu girip ketip kudanın üýüne uşaktap girip ketip jelmez öyle o şerde. Sebetli götürüp alyp girip baraýdım. Nawe spitelege munalardan diýdi. Ame. Des arkasında ekinci jeňem getdi, iki paket götürüp alyp. Bizdikiler etdi, üýün jaňyla kraskalap dur, jittanyp diýdi. Şunu. Kudaga kanday barıp geldiňer, jakşı konok kıldy, kudalar kanday kişi eken de kudalardy surasa ayallar başkaça jogap beresiňer go. Kudalar kanday kişi eken dese. Bilbem, 4 komnata üy eken, 2 komnata spital eken, 2 komnatasy şuap bir jahana otunjy ýyp goýdur. Oşa kaçan girip çıkasyňar sizler, mine bere oturganda. Dastar kondu kanday jasapdyr dese. Bilbem, pam da berdim deýsiňer. Mineni garaýsyňar aýerge barganda. Dastarkony kanday jasapdyr dep dastarkony surasa başka nerseni jogap berет. Dastarkony jakşı beken dese. Bilbem, törge 2 sandykty goýup üstüne 8 gıjım görpe, 8 gıjım töşök, 16 jet töşök, 12 jölöngüç, 4 paduşka jyýyp goýupdyr. Gire berişke 400 somduk daroşka taşlap goýupdyr deydi. Muny garap goý. Oşondan beri garaýsyňar sizler kança somduk eken anna. Erkek kişi kudaga barıp gelse işi jok beşara muna. Erkek barıp gelse. Kanday barıp geldiňer, kudalar kanday nemeler ekense. Kuda erkek ekene, toktatpay koydu deydi erkek mına. Toktatpay koydu deydi mına, onu garaşy.
Özgөнгө барган болсо, ошо шералга чейин куюп келди. Бирөө барпадан келип түшүп калды ушундай. Но бирок эркектин бир кызыктай касиетине бир таң калам. Ушу залда отурасыңар го эркектер. Ушу акелер силерден жуккан болсо ушу бизгечи. Эркектин бир кызыктай адаты бар го. Талаадан эркек өзү иштеп, өзү акчаны табат да. Эркек табат го акчаны. Эшектей иштеп акчаны таап келип анан үйүнө келип алып аялына. Мә, муну бекитип кой дейсиңер го. Аны өзүң бекитип алсаң болбойт, сен эмне квартираңсың бу жерде. Өзү аялына ме бекитип кой деп бекиттирип алат дагы, кайра бир жумадан кийин келип аялына келип. Келем жана акчаңа 500 сом берип тур деп карыз сурайт го эркек. Десе курагыр наркынысы да бербейт, өзү тапкансың. Бербейм, акчанын баарын түгөттүң сен дейт. Десе эмне дейт? Карыз сурайт. Берип турам, кийинки суббота ордуна коюп коям деп. А көрсө аялдар, билгизбей эркектин башын эңкейтип отурбайсыңар ба? Билгизбей башы ийип калат экен эркектер. Оңой эле жана биринчи келин болуп келгенде башкача келесиңер го? Ha мына келин жеңерер отура. Аял киши биринчи келин болуп келгенин көрсөң, бооруң оройт, Чын өлүмүш болуп келет, өлүмүш. Кыз кезинде бары жакшы, жаман катын кайдан чыкты деп коет го, кыз кезинде таанышып алайлы деп, чоңуз таанышып алалы, атыңыз ким десең, аты Жипара болгон болсо, Жипара да озун чоң ачпайт, Чоңуз атыңыз ким десең, Жипара дейт. Bir жыл айына Жипара болуп жатып калат ана жерде. Акырын билгизбей башкарып алат экен эркек. Мына бүгүн деле келинчегим менен келгендер отурасыздар, мына келинчегиңиз болобу, Мына келинчегиңиздер менен келип отурасыздар. Ушул эркекти ушу атам рахмат айтчылы. Балам кийин барып жашың өткөндөн кийин аялың апаңдай эле болуп калат дечеле да. Ушул чын экен ака. Дейтен ака. Шундай болуп калды ака сиздики дагы. Дагы жакшы 1,5 жашыңыз демчектен чыгып кеткенсиз десеңиз, Апаңдай башкарып калганын эмнеден билесин? Кичинекей кезиңде мектепте окуп жүргөн апаң сени башкарады, мисалы үчүн мектептен келип эшиктин оозуна туруп калсаң, апаң айтат эле го, "Эмне турасың? Сумкаң чеч дагы, тамагың ичип тур койго жөнөйт" дейт эле. Азыр кут ошондой болуп калдыр аялдар, Күйөөсү жумуштан келип эшиктин оозуна туруп калса, "Эмне турасың? Дөлдөйбөй туруп тамагың ичпейсиңби? Чечен тамагың ич" дейт. Тамак ичим керек экен деп бечер эркек тамак ичет кир. Тамак ичип бүтүрүп отуруп калса, катын киши окшоп күкүнөдө отуруп, "Бар залга кирбейсиңби" дейт. Залга киришим керек экен деп бечер эркек залга кирет. Залда ушинтип отурса аркасынан кирет дагы аялы. "Абдырбай, муну телевизорду коюп албайсың" деп телевизорду коюп берип коет. Ошол аялың коюп берген каналды көрөсүң, башка жака албайсың. Өзүң орусча түшүнбөйсүң, орусча кино болуп атса ham көрүп отурөр ошону. Атышып кеткен жерин уйлуң деп коет, болду ошону. Түшүнгөн жери ошол жер. Телевизор көрүп отурса, бир убакта келет дагы. Саат 12 болду, жатпайсыңбы дейт. Жатышың керек экен деп бечер эркек келип жатат. Жаткандайын мындай сүйлөшүп жатайсың го, сүйлөшөсүңөр. Сүйлөшөсүз бака? Сүйлөшпөйсүзбү? Сүйлөшөсүз аны. Бир менен аңдып аткансыз, карап жата бермек менен ошону. Сүйлөшүп жатайын деп. Кошуна Жаныбектер жаңы машина алыппы десең. Жаныбектин машинасын башыңа тартасың, көзүңү жум укта эртең менен ичке барасың да. Уктап кала. Бир нерсени байкадым, аял кишинин ака, аял кишинин. Аял киши карып бетине тырыш түшсө дагы, өлүп кетсе тилине тырыш түшпөйт экен болот гана. Тил баягы боюнча калат экен. Кары үнү чыкпай калса ham кол кыймылдап турат. Бирок аял киши салыштырмалуу эркекке караганда кечирээк карайт экен. Шуну моюнга алышыбыз керек экен. Кечирээк. Мына жеңем менен келип отурабыз ака. Канчадасыз ака өзүңүз? Канчага чыктыңыз? Каяка келгенин унутуп калдым акам, Көрдүңбү? Карылыкта каяка келгенин унутуп калган. Канчага чыктыңыз? 53-те. Жеңе канчадасыз? 50-де, мына, айырмасы 3 эле жаш. Карачы, жеңем кандай жаш көрүнөт, Мына. 50-де отур, 50-де. 40-тагыдай отурат, жеңем кара, шундай отурат. Аралыгы 3 жаш, акамы кара. Зрение кетип калган, мени таппай атат. Сиз канча жашыңыз? Дейке кара.
Ayal kişi emneye geç karıydı eken. Ayal kişi baykuş takay kıymıl harekette olat kesler ha. Taң atkandan geç kirginge çeyin. Tüyüşüktün bar ayal zatında. Şul balаны okuğa jönötüp atkan, tosуп alıp atkan, kir жууп atkan, nan жаап atkan, tamak жасап atkan. Tüyüşüktün bardıq ayal kişide şu. Tünkü saat 1-2'ye çeyin tınbaysыңар го şu. Tırık 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 uydan katını uktubay, tam baştan keler uktubay üçülökö. Tırık 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 tırık. Uşul ayal uktap kalsa kuknasından bir deme alıp jeytelem dep keler ayaldı kütüp oturup keler uktap kalat tam baştan. Erkekte kıymıl hareket ölüp kaldı ha. Begemottan ayırmaz bolmay kaldı erkekler. Ayılda libo erkektin uyuna varsan oşul erkektin bir paduşkası var jakşı görgön. Al ölüp ketse jıyılıp aytal. Şu peşken tegerinde jaşaydı oşa paduşka şu erkek menen şu. Şu erkek jaşaydı şu paduşka anam niyede bir kara tomolok nerse jürgen bolat. Dep jayıp karasan oşa erkektin paypağı şu tomolok şu yerde jüre. Peşkenden tomolonun nar beri jüre beret. Ayalı kömür salğanı geldiğinde putu menen bir teyir önen salıp kırıp kayıttın önen. Kayra minaka bir teyip koçunda. Erkekşi geç şu paduşkanı anı da cöm jazdanmasından ortasından büktü alıp jatat mınanda. Beçara paduşka ortasından büktüle verip paktası iki jakka kaçıp ketken kurjum bolup kalat gordu salbаңdap buna. Ayalı sırttan girmeyince erkek aytma kıymıldabay. Uşu yerde men dele uyda ошондоймун. Uşu yerde turgan televizordun pultun albayt erkek. Ölüp ketsin dep multfilm bolsa hem görüp oturup uşu yerde. Kaçan ayalı girgenden o pultu verip koyçu deyit ko. Ha? Murda pultu jok ele jaşaç elek ko. Men esimde pultun orunda murda televizorun üstünde kıçkaç turat ele ja. Kıçkaçты götürüp gelip televizorun yana pıtkasına alasalattara fat burap koyat ele. Gevir üylerde kıçkaç turat ele. Gevir üylerde uzun karavatın turubası turat ele uçu jalıp aytılgan oşan sal turana fat burap koyat ele. Muna Kuday uşunday günge jetkirgene şükür. Hazır mınake jakşı zaman bolup kaldıga. Birden emes, ikiden telefon götürüp kaldı. Hazır göçödө telefonu jok, adamды görбөйсүң. Ayırıkça buna studentler, jaşlar göçödö. Murdam da iki jaktı karab basal. Hazır büt bar uşunday. Otursa dele uşunday şu. Jana janavarlar dünyasını görgöndöй bolasың da beraktan karab otursaң, jana maymыл balasın bitin karab berip atkандай bolушу edi. Telefon çıkıp oturdu şu yerde. Biri kımbat telefon alıp arkankı cambaş şöntögüne salıp alıp apa unutup kaldı. Kafeye gelip oturgan eken pars de ön çıksa bayağı içine teledim şey Kuday ileyim cambaşım bolsa ken telefon bütün kaldı etmiş. Kuday şunday zamana jetkirgene şükür.